Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minanang. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baraw. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbaga no makaputot pa ida jay kung lumakayan na baraw. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dahi jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guriyo, nagamit kayo magkayaman. Uninsan. Ayun, ni Roda. Nobyak. Hello, James. Kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Uninsan. So, ang nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't ha. Ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Uwan mo tayo insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmay-maysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil dya kasinsin ko ha. Last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang dya sawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo't ti kas tatawon kay. Di pa ila job ubing mo't ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Taypas ngay bunton ti apukok balasang ko. At danton anak kiyo ka ni James nga anak ko. Masikog mo't gawin dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, Manong Guriyo. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mula nga men, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay gat mata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sa uno duan nga anak. Aha, awan lat amukon Manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Ano singin di pas ngayon di bakit ka? Ang punom di may isa. Ha? Anya? Guriyo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin ka. Nauray di ta madani ta anak. No saan ta maparamuran ni ta anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y Guriyo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Ay,
Maulawak. Pagsipngat ti pa nagkita, Ay, James. sus, patib ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sabot tandag iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti Doktor Nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron Nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawa. Tagyan anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading ita kiti na pagtingda asawam, James. Agam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urewan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Wala, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James ading ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapos anda katulong iti biyag. Tsaka sa pulang ti asawa man. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Isulang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Hindi naktukang panawan. Kat nagkaribot na di nang to aramidan ti kasta. Kat may sa an mong ti asawa. Muli na kamot may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa. Ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko. Anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya. Nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dublag tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo na ibusor ti bagim, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kapailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta na pigsak pa ay. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga binan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marigrig ng itibagig. Umada din sa amot ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan.
Wan nga rod, ngam biglaan mo, ti papatay na. Ay, umunag kayo. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo naman din. Sa bagay, mapantay amin di tabayaw. Nagasat kit din ni auntie nadanon na ti kasta tawon. Uy, Rod. Hanggang puliming amin ti atidog ti biyak na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. Atidog mo ti biyak ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito, Manong Goryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanag. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun. Huwag nga ron. Makapaikawan matikaawan dahi dinanang. Ulag tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, Manong Goryo. Anaan mo mo't ti asawa? Hindi na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Yung buray awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataba. No siya. Saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag-unay ta asawak ng urawan anak may. Kasi nung to nga ron, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaasay, Manong Goryo. Kuryo lakay ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasatamanganin, bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbag daday ti pwesto pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, Manong Goryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, Manong Goryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngam awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runaan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo, di balayo Isudan ati kasla anak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko di anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Isong aga broda. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. Noon niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho.
Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon nga ay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganun gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Sino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta Adan Nobium, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyaman ak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyaman ak, pailibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Ngam kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agululaw ka bayaw. Uwan nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat ka magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskanda kayo. Ano atarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmadon nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balay na. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya, Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. No, da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti adda kasarsarita na. Uy, manong. Talaga kasta teramidak. Makikaarubar lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry Ngayon palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak iyo. ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan da ita. Mababayinak nga bin. Gapo ka nagijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulak ta tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayan ti baging. Adda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag, di tao. Ang kupit ti baroko ko. Marigatan na so. Natumban ti lakay! Anya ti aramidag! Tulungan, dak! Saanan ang naisamput pa iti biyag ni Papa dito ospital. Natayan ni Papa, gapoy iti pan nakaatake na iti puso. Saan ka man nga overacting, Rigor? Natayon ti amam. Awanan ti maaramidang pay nga oray agsangit ka. Anya,
Diyak kayat ti agtali na dito'y ospital. Kayat kung ti agawid. Sikan ti makaammo iti bangkay ti ama. Papa, pakawanan nak. Sa pala ko mata mapakawanan ka nagiti nagpasulak. Diyak pala nakapagkintaw iti pamakawan ka kahit si bibiyag ka. Nagsakit na ito ngay pupusay mo, Papa. Mapuppukaw na iti alahas kan kwarta ni Papa iti Serena. At dalakit din ang takaw ka nagijay. Sana siyak ti pagdamagam iti dayta, Rigor. Saan laang asyak ti tao iti daytoy abalay. Adapay dagiti do babaunan. Anya, Dagiti babaunan day di papam ti kasaritam. Padyat nga isulat ti nagtakaw ka dagiti alahas ken kwarta ni papam. parakunak. Saan ang maaramid dagiti babaunan ni Papa ti agtakaw? Nabayag na pagserserbiyan ti amak. Kat? Asino kumangarod ti nang takaw? Alangan mat nga da simrek asabali a tao dito'y balay. Oh, Nasyak ti sika. Papanawo mo dagiti babaunan. Taawanan day di papam. Awanan ti serbida iti daytoy apagtaengan. masansan ti irorwar mo, Jinky. Sa dino ti papapanang. Saan mo kontrolado ti biyag ko, Rigor? Mapanak iti kayat ko apapanan. Anya, jak kayat ti tinor ti panagsarsarita ma. Pudno mat, Rigor. Mapanak iti kayat ko apapanan. Awan ti karbangam amang lapad kanyak. Anya, No kayat mo anasaya at lata ti relasyon ta. Di mo kumalapdan ti kayat ko. agre-ring ti cellphone mo. Oh, apa di mo sumbatan? Ah, Asino day tanga umawawag ka? ako Mutoy day ta cellphone. Ay, saan? Di mo alam ti cellphone ko, Rigor. Nakan ti lalaki ti parparang iti screen ti cellphone mo. Asino day ti lalaki? Asino? Okay. Boyfriend ko. Napnag kan? Awanan kay ti bain. Tinumpanak. Awanan kay tibain, Rigor. Manangan lilaw ka, babae. Linuko na lang. Saan ka nga ay ayatan, Rigor? Kwarta laang ti kayat ko kan ka. Gapo iti daytoy apan ang pasakit mo kanyak. Panawan kan. Anya, Di kan kasapulan pa'y, Rigor. Nauma akon kan ka. masakit na ito yung naramid kanyak ni Jinky pare natin. Nagsakit. Ita, makarignakan iti sakit. Nagbalatag matlakan ka ti inaramid mo iti kan ni Maris nga asawa. Pare, Jay ideal woman mo. Nagbalin abangungot iti biyag mo. Insukat na ka iti sabali a lalaki. Kinamangan no iso tinang takaw kadag iti alahas kan kwarta da iti papam. tiyawanan pa'y na babae. Tilang may bagak ita. Urnusan ti bagim. Mga barwanan kan paray. Kablaawan ka, Junjun, anak ko. Naggraduar ka ni iti college. Agbalin kanton ang maestro. Wala na. Agyaman akmat iti anos yun ang paadal kanyak. Sayang, no si bibiyag pa'y kumaray di lola. Naimatangan naman ti panagraduar ko. Sigurado ang maragsakan mat day din olam, anak ko. Utang ko na imbaga nakam na iti kada kayo nanang. Isagot ko kada kayo ti day di lola ti panagturpos kon iti kolehiyo. Agyaman na iti panang sarong karmo kanyak di ti balay pare natin. Madanaga na. Iso sinarungkaran ka dito balay mo pare. Duwang aminin alawas adi ka makuntak. Pare, Nabaybayamon ti bagim pare. Di kan sapay mangmanganan. Nagkutong. Aguyak ka pa yan. awan ganas ko amangan. Gapotag may saak pat lang ang bibiyagan pare natin. Di mo sawan ti kasta pare. Pare, Agluwa ka mutan. malagip ko lang amin tinaglabas. Kumusta nga taitan tamaris kan ti anak ni?
Dakong tirason ko ka ni Maris. Ah, Pinanawa kay di amasikog. Nagpakpakaasi ajak pampanawan. pare. Amok ang nasakitan iti day di apanawan. Kaslaawan la kanyak ti panangisinak ko na. Kaputan akong laapan ti panunod ko. Nagpaylo yung sakit ti kinaimbag ng pagpakita hindi kanyak ni Jinky. Saan pa yan nala daw ti amin, pare Rigor? Mabalin mo pa iti agkid daw iti pamakawan ka ni Maris. Nabayagan na panawan tinaglabas. Awan matan ti damag ko may papan kanakwada iti anak ko eh. Pamanganon damat sa bali a pamilya ni Maris. Mabayin akong nagparangpay kan ko na pare. Pare, Pasong ko ti amin. Kat pagbabawiyak itanday to eh. Apay anaramin ko ti kastoy ti pamilya. Itay mo pa'y akit kita, Angela, kay anak katugaw iti saan unay nga dayo. Friend, Kanaya na makitak day ta ala kaya nakatugaw iti day ta banda. Nakaladladingit ti rupa na. anya, Tunggal mapanak diti plaza. Makitak man day ta ala kay. Langana tinaliday. friend, Tinasayat. Asit kak day ta ala kay kat kasaritak. anya. Sigurado ka, friend? One friend. Amang ano kasapulan na lang ti kasarsarita. Sige, makaamu ka. Umuna ako nga agawid iti balay mi. Ang mga nuur-urayan nakmatan ni nanang ko. Sige friend. Total. Nalpas matan ti aramidan ta diti sentro ti ili. Inaklabit kasarsarita day ta ala kay. May bagang oras yo, tata. May bagang oras mamat barok. Kanayan kayo nga na makita ng agmay-maysa. Ken, nalitay kayo, bayat nagtugtugaw kayo diti plaza. Imo si Degak, kaamangan ko nak no kasapulan yung ti kasarsarita. Madlaw kami ang naliday kayo. Barok. Wan kaya, siyak ni Junjun. May sak aman nursoro iti public school iti dito nga ili. May sagagaya ma maestro, sir. Siyak mat ni tatam arigor. Di nakawagan ni ti sir tatarigor. Junjun, kunamlatan kanya. Sige, Junjun. Tata, at dalakit ipagparparikutan nyo. Kasi tinakunak, ang mga kasapulan nyo ti kasarsarita. Ket babaan na ita, malaganan ti barukong nyo. Si dadaan nakadungag ka na kayo, tata. Apay adi mo matan garawan ti kanam, Junjun anak ko. Kunak man numabisin ka, iso ang nagluto ak adagos iti pang malamantan. Pasensya kayo, nanang. Napanunot ko lang kami ni Tata Rigor anam amok iti plaza. Ha? Rigor kunam anak ko. Una nan. Naging nistorya kami iti plaza. Nagkasanggayan tinapasamak iti pamilya na. Ha? Isumot la kano ti makagapo. No apay anarakrak ti pamilya na. Iso analaos kano itan ti panagbabawi na. Anya? Uray saan ko akap-kapin ano. Makarik na ak iti asikan ko ana. Gaputan nalaos ti panagbabawi na. No apay kano apinanawan na ti masikog nga asawa na. Anya? Agmay-may sa kano itan ni Tata Rigor. Gaputan na bayag mo na panawan asininaan tinang lukumot lakin ko ana. A live-in partner na. Anya? Masansan kayon nga agsarita kin ni Tata Rigor. Anam amom ije plaza, friend. One friend, nagbalin kano pa yan nga ayuyang na di plaza. Agpag na iti parke. Tapno mawat-wat ti bagina. Sa bagay, kasta talaga ti aramidan dagiti daddo maa senior citizen. Mapandaagis tambay ije plaza. Ken agpag na pagnadamatan. Amon friend, naglagaan tirik na ka ni Tata Rigor. Kasla na bayag kami nga gamam mo. Kasta ka di, friend. One friend, itinabi ita panawan na panagamam mo mi. Nalagaanan tirik na ko na. Nang rona, kat naamak pa yan ti istorya ti biyag na.
Hindi pala kano akayat na sa pulan ti asawa kan anak na. Ngam adda pa nagdwadwa na. Kaamangan kano no addan sa bali a pamilya ti asawa na. Friend, Namagasa ki di plaza kalpasan ti trabaho ta dito pagadanan. Bareng adda manen ijay ni Tata Rigor. Kunakon kat nga da kayo pala dito plaza, Tata Rigor. Si Kamad Gayam, Chun-chun, Barok. Malaman, ngam adda kayo pala dito plaza. No kaya tiyo, itulod kayo ni di balayo. Sa anak pa'y nga gawin, Barok. Sa maysa, awan matlat awidag iji balay. Gaputa ag may sa akmat nga rodan. Tata? Adala nga maburi nga kiji balay. Kay kayat kun dito gaputa ado ti makit-kita. Kasta ka di, Tata? Wen, Junjun. Kinapuno na. Nabayag ka panawan asa anak anagawin iti dayto nga ili. Nabayag anag na idak iti siyudad. Ha? Adamat labalay ko iti dayto nga ili. Nga iso ti pagnana na kita. Nagsumliak. Dapat kayat ko na alagi pa yung tinapalabas mi iti asawa. Tata, nalawa na ito nga ili. Kan nalabit, ag nanaag pala iti dayto a lugar ti asawa. Ang tanaunag arasol, no apaya kanayon at nagistambay iti dayto a lugar. Pagpaspasara kak, tabarang makitag dito iti asawa, kan ti anak mi. Tata, umdasan kanyak ang makitag ita. Kaputa mabainak matan nga parang. Dakkel ulay ti basol ko. Siguro, baro, wano balasang matan ti anak mi. O sana ka mariro. Katawanam ti anak ko. Tata? Lakaya ko. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulot ko abiyag. Makitak pa hindi kita kinak. Di kayo mapukawan iti namnama, Tata. Ada kaasi ti Diyos. Makita yung tumot lang ti pamilyayo. Barok. Ay, tinasaya, Tata. Ikuyog kayo ti balay mi. Tapno maamamuyo mo't inanang ko. Pasyar ka. Anya. Asi daglang ti balay mi kaninanang ko dito ili. Mapali na pagpagnaan. Ngam, adamad di ko check apagluganan tayo. Sigurado ka? Akayat nak nga ipasyari di balayo, Barok. Uwan, Tata. Da kami lang kaninanang ko ti agnana di balay mi. Kasta ka di. Kinapuno na. Kagat gatang milang na di abalay kaninanang ko. Inla ko ngaminan ni nanang di family house da. Iso nagdapat kami matan iti sentro. Kan as-asidag iti pagadalan na pagisursurwak. Kasta gayam, Barok. Awala, sumurot kayo kanya kiti balay, Tata Rigor. Tapno maam-amuyo mo't ni nanang ko. Ayamanak iti dayto a kape, Junjun Barok. Naalam ti husto at timpla akayat ko. Agyaman na nagustuhan nyo ti templak, Tata. Nalawak napintas ti balayo. Nagdalus pa Kasanumot ngamin, naggagat launay ni nanang kong agdalos. Di na kayat na nakarugrugit di ti balay. Kasta ka di, lasingpet lakit di ti inam. Gaputa pinadakkel na kaanasaya at tao. May saka pa yan na profesional. Talaga na singpet ti inak. O rin o single parent na aramid na latta timang paadal kanya. Kasta ka di. Uwan, Tata. Ado ti sakripisyo ni nanang anang padakkel kanya. Ne, aday tamat gaya man ni nanang. Simbang pweta. Adamot gayam sa nga ili, manak ko. Rigor. Maris. Sika. Mabit lang, nanang.
agam ammo kayo kanita Tarigor? Junjun, papanawon daytoy atao. Pangaasim anak ko. Anya? Basta papanawon daytoy atao, Junjun. Jak kayat amakita daytoy atao. Saan? Di nagpapanawan, Maris. Kaya't kadya sa wanda ito eh. Ani Junjun ti anak ta. Ha? Anyat kayat sa wanda ito nanam. Ibagam tiyagpay so, Maris. Ni kadi Junjun ti sikukbo iti. Pumanaw ka, Rigor. No di mo kayat ti pumanaw. Mga yabak iti pulis, kat ibagak amang riribok ka. Itay pa yan nakapanaw ni Tata Rigor nanam. Agpudno kayo kumakanyak. Isok ka di ti amak. Wan, anak ko. Ni Rigor ti amam. Anya? Lukas na nga ron. Kinaulbud lang ti imbagayo ti kanyak. Anabayagan anatay ti amak. Pakawanan na, Junjun, anak ko. Naibagak laday tiyay, gapo iti gurak kan ko na. Nasakit anak iti husto. Pinanawan naklatan ti amam. Kat insukat nak iti sabali ang babae. Anang? Nagpakaasiak iti adinak pampanawan. Ngam saan adimngat. Pimanaw lat na akadua na ti babae na. Pulos adinak impangang ni Rigor. Isuan namin pinsan matan alinipan ko. Jak kayatan amakita pa'y dayjay at tao. Naimbag nga oras mo, Maris. Nathan, Namuak ka ni Pare Rigor ti pagnandadan nyo. Isungay mayak adagos. anya, Kinapudno na, napatagti bagakan ka. At da ita iti ospital ni Pare Rigor. Kat agngangabitan kan patay. anya, Nataningan ti biyag na gapo iti lang kanser. Komplikado ti sakit na. anya, May salahang ti kidkid daw na kanyak. Ti panagkid daw na iti pamakawan. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abiyag. Ang iyamanak. Sinarong karandak di hospital. Maris, Junjun ako. Rigor, Tata, Junjun, anak ko. Pakawanan dak. Takal, tibasun ko ka na kayo. Sabay lang ko ba na mapakawan dak? Napayagan na panahon ang pinagbabawiyak sa amin. Rigor, Kaya't kadi asawan ti panagluam. Ang napakawan na kon, Maris. uwan na Rigor. Napakawan ka. Ang iyaman na pitik pa ng pakawan mo. Kanya. Mapalit kani. Arakopan kayo nga ginak. Iti ba? Udi akong taway. Uwan na Rigor. Arako panda ka. Arakopan na ka, tatang. Iba't patik kayo. Kanayan niyo. Lagi panday sa... Iba't patik kayo. Ha? Nagsalungay nga yan ni tata. Diyos ko. Natayan ni Rigor. Tatay, no kaano anam-amo kayo? Isupay tipo po sa iyo. Apay pinanawan na kami manan kanina lang, tatang.
At tu'y dagiti dokumento kan kasuratan ti sanikwa day dirigor nga amam, Junjun. Si katimang tawid ka dagito'y anak ko. Nana? Oh. Apay, Nana. Anya ti kayat asawan ti panagsan na ayo. Simken la iti isip ko tinapasamak iti pamilya tayo, anak ko. Uray kaskasano, nalaganan mo't lati barukong ko. Gapo iti panang pakawan ko iti daydirikor. Di kayo unay nagpanunot, Nana. Mga barwanan tayon. Itanam tayon itilipat ti batibat na napasamak iti biyag tayo. Yun, anak ko. Di kayo tanag. Adda aklang ditoy. Di kayo tupulos baybayan. Gapu ta ipatpatig kayo unay-unay. Biyag ti tao. Agurder ka pa itiara kayo naman ta, pare natin. Kahit pa pa ito minom. Sigurado ka ba ilang ba iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito, pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? So, kahit ko tagrunak iti arak. Ita lang aramidam dito ya, pare. Saan nga sigod nagbarbartag kahit? Pare. Mabalin nga ibagam ti makagapon. Mapay nga agbarbartag kahit Okay. Ya kahit naglilibad kang ka, kaputo nasingat na nga kayo. Ibaga akong ti makagapo. Diya akong ay ayatan ni Maris nga sawak. Anya? Paglo tinangid mo, pare. Diya akong ay ayatan ti asawak. Kahit kung ti makisira ken ko na. Agpanunot ka na imbag, pare. Masigog ti asawam. Ida, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nuwapaya kilata nagbaliw tiriknak ng ko na. Awan kan ko na ti ugali asap sa pulag ti may sa babae. Anya? Pagda pa nagbapawik ka ng asawa ken ko na. Takal ti pa nagbapawik. Dahil sa akid din tilimbong ti panunot mo, pare. Ita ba ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam? Pare, Agpanunot ka na imbag, pare. Sana nasaya ti panggap mo mangisina iti asawam. Parbangonan asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo lang tanikas sa kaso ti aramidak Maris. Mapala ko niti silit, kaya't kung ti maturo. Mabit lang, Rigor. Kaya't kung agsarita ta itinalapat. Indan bigatan ti panagsarita ta. Makaturturo ako. Adda ka di parikot ka data. Iso akas tayo. Tilunak mo't ngayon itong bigatan ti panagsarita ta. Kaya't kung ti maturo. Masansanan ti panagbartak ni Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Apay nga taakil lang at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay adi mo kakuyog ni Maris nga asawa. Kaya't ko natiyag may sa papa. Isadya ko nin kuyog ni Maris. Ket? Amo ka diti asawa manakluwas ka dito syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya? Kasano no sa pulid na ka? Ken sana ron ba nga panawam ti asawam? Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapul pa yakan mo iti unag tibalay. Mabit man lang, Rigor. Matikawak iti bagbagam. At ka di sanyo na kinaawatan ken ni Maris. Sana kung nagpalpalikaw pa'y papa. Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awanan panagayat ko kinkuana. Jak matamu no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkuana. Kasla asilangan ti marikriknak para kinkuana. May saka ama agrigor. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kayat yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kan ni Maris.
Mawata kita no apa akila ti panagbaliw tirik na miti asawam pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakita mo na sa bali ababaya kakuyong ko itay, pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Samla day ta. Nakita ti panaginagak yo. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukon ti asawan pare. Sana nasaya day tangar aramidan. Pare, imbagak mo tinadya kon ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali ababae iti panagayat ko. Iso din akong babalawan, pare. Talaga saan kon nga ay ayatan ti asawak. Makalawas asaan ka nagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana ka. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nonjak nagpakarakan ka. Ken, ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya, Ken sara na masapol pa nga ilawlawag ko ken kati amin. No apaya sa anak ka nagawid dito balay. asawa na, Rigor. Rumbang lang ang kumaamaamuak no sa dino ti pampapanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanya. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akasta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya, Natatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awanan mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sana. Nagkari ka asyak laang ti ayatam. Wen, nagkariak nagpaiso. Ngam babawi kung day ta akari. Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya, Ala ako nagiti kagawaak. Kahit pumanaw ako niti panay. pang-asim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan. Panawan naklatan ajak pay amuno anya at talaga ti rason. Anda ka din sa bali a babae itibiyag mo. Wen, addan kasukat mo ni ti pusok. Diyos, Isu tinakarit naak itinapudno nga ayat. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limbong ti panunot mo Rigor. Apay nga inyawid mo dito balay ti babaem. Nagsina akon ka ni Maris, papa. Pinutod kon anaming pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Anya. Nigayam jingkit ti kayat ko. Isu, tinakarik naak itinagpaidu mga ayat. Adaken ko na ti galat ti may sa babae asap sa pulat. Diyak kanunungan ti naramid mo. Nakakaasilang ni Maris a pinanawang. Nagrunak at masikog. Diyak ba't pagtalikodan ti anak ko nga day ti saklolo na? Siya amin tagastos, iti panagpas ngayon na. Anya. Nagsaritaan min day ta abanag papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang, iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. nanang, Maris anak ko. Si kamat gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragandak kumapay nanang. Ala, sumrag ka anak ko. Langampay tinabambanaw. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam. Saan, nanang? Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay sos, apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang. Ne, apay nga agluwa ka mutan, Maris, anak ko. Pinanawan na ko ni Rigor. Anya. Nakidanan iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito nga inaramid kanyak ni Rigor, nanan. Nagdagsan iti parong. Mapana ni Jay Beauty Salon, honey.
Agawid ak tumatlangan agos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamon, Jinky, honey. Sana kun ngagbayag, honey. Bye. Masansa na rumwar ni Jinky Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no ijay beauty salon, papa. Mapanlag paribang. Ja kurso na dati pa nagkawkawas na. Nagkiting dagiti isusuot na. Papa, Kurang na lang na... Jak kaya tabaliksan. Basta jak kaya ti pa nagkawkawas na. Ayan ti babaunan, papa. Apayasap sa pulam ti babawanan. Agpay saganak iti kanak. Mabisina. Kabalam mo ti mga isagana iti kanan. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babaunan. Anya? Saan ka, senyorita, iti na ito'y abalay tapno aramidem ti kayat mo. Numabisin ka, agluto ka iti kanan. Okay. Di ka nga rudan agungat, papa. Madadaan lang ti kinataer mo no agungat ka. Anya? Amon, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. Anya? No kayat mo, ilutuan kamatan iti kanan. Nalaingak ka agluto. Siguradong amagustuhan, papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuhan ko ni Jinky, pare. wan pare. Apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbaga. Naku na iti kanyak, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti may sa babae. Anda kan kuha na ti galad ti may sa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, ta sana masayar tirik na iti ibagak, ha? Ay, may sagaya mamanala iti club, tinang isukatam ka ni Maris nga asama. Ha? Panag ko na mga ta, agbalinto na ragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta, ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan, pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapan ng tilimbong ti panunot mo. Wen, napintas ni Jinky. Kastoy mat aklase ti pagsapulan. Pare, Masiguradong nga ta, si ka lang ti lalaki itibiyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakelan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandan ika nagpasngay. Wala nang. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris, Jak to baybayan ti anak ko, nanang. Ingkari kun day ta iti bagi. Jakon namnamaan pa'y titulong nga aggapo kinirigwar. anak ko. Jak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga agmay sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kinirigwar. Jak ipilit ti bagikan ko na. Inalilaw naklang. Maris, Aramidak ti amin amang padakkel iti anak ko, nanang. ay na. Lalaki itimpas ngay mo, Maris, anak ko. Siyak samot ti karuprupa na. Saan kat asika? Sika talaga, nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? saan man, papa? Nagkariyak hindi ka ni Maris asak ti makaamo iti amin na gastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin, papa. Kaya't kumata makita ti anak ko. Kasanugaya mo di pinanawan yung abalayo ka ni Maris.
Impaabang ko niti sa bali ataw. Takmat lakayatan ti agnag iti dadya balay. Anya. Ngala, jak pala kaya pagsarita ang dayta papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtratrabahuan na. Nakapelas ka matrigor? Sa dino ti papanam? Ha? Kwa? Mapanak iti balay daan natan. Adala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balay danatan? Ha? Oh, apay adi ka makasumbat. Di na ka di ikuyog ko na? Eh, pasensya kan, Jinky. Adala na pati pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor. Ha? Di nakman alilawan? Saan aninatan ti mapan mo sarakan no di kat ti ex-wife mo? Anya? Bidtot ka di ti atap ko amapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan dayta, Jinky. Tilang anak ko kinkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romuar, di naktumatan makita, Rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siyak ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky. Sa anak amang rabrabak, Rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya launay tinakitam ka ni Jinky. Tapas pasurot kamitlatan iti kayat na Rigor. Ay ayatak ni Jinky, papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya. Addan tulad taguntawa ya makitak ti anak ko kani Maris. Magagaranak mo na makakita iti anak ko. No talaga kayat mo ang makita ti anak mo. Ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat mo talaga ayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club. mabalin ka di papa. Saan tayo napagsaritaan dahil abanag? Lakaya kon Rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko ka ni Maris. Kailiw kumati madaan iti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag na urnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo ti na kay turungan ti matang mo, papa. Adalakit di pagparpari ko ta. Anya ti aramidam dito'y silid ko. Apaya. Di kan agsaupay. Nakitak ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Iso si marikaklatan. Kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, tapunasek ti liday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Pumanaw ka. Balangkan ti sa babae. Anya? Inawagan nak iti balang kantis. Pumanaw ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamak ka. Ang kupit ti barukong ko. Gatanak. Gangasa. Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay, tulungan dak! Biyag ti tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mo nga ugot ti kamutay, kan kangkaom. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa yan nakaliing tatang. Well, sige, ilako na kita, tapos na pag-load ko. Anya, apay, napatpatag ka di ti paglunmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti badbado tayaw. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atatao, tata. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo.
Aganos ka, anak ko. Tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau? Sa nabalik, nagkarimot ni Manong mau at tulungan na kantaw. Jak lapat yun, tata. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Di kag sawit ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon kadakwada kat ad-adda saan da kaatulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ila ko dagita, tata. Mabit lang, ha. Agpalasak piit. Pasensya ka, Nanji, ha? Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayan, lumakaswerte ka lagi timulak anatenggen prutas. Mapantag tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro, Anji? Agkararag talata ka na yun, ha? Dawatin ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mama Aramida. Tapno makaakalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anya ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kung ti makaakal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Astigo din nga arapaap ko dayta. Kat aramidat ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan nandakis tagarapahap, Anji? Gamasapul nga adda aramidan. Tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Isungarod ako nakaramidat ti amin. Tapno makaakalak tumatlang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da. Nagdadakkel dagiti babalay da. Kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyin na kan tumatlaan gadal. Tulungan kiti iday jabangkag. Tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo agadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami agtrabaho iti talon. Saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan. Tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mo balin alapdan iti kahit mo aramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkal mo. Sakbay amang nagdang ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisi na ka na pandaglako iti palengke. Una nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Una nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ko. Ada ka diri rin na. Apay akas na tilangam. Awan na na. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat namin ti panagbiag tayo. Kasanungay amatungpal dagiti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay na, pasensya kan anak ko. Gamnit karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaag. Apaman apakaurnong kami iti umdas a pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan ni Jetalon. Kan maysa, tulungan na kakano ni Manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nana. Iso sapay lang ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nana, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay kumaat, tamaawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagamken kwa na may papan iti ipapan mo iti syudad. Kaya't mo trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yun iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo met kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok mo't laang ti may papan iti daytang arapaap mo.
Naputa ka na yun nga ibagamday ta, uri di uping kapay. Sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa pahiawan na pulos am-ammom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie an am-amok iti social media. Nagkari kanya katulungan ng amakastrak iti panggadak. Apaman ang makapanak ijay. Sino na italis na eh? Diyak ba't am-amaw? Talaga asan yung am-amo ata diyo pa'y mat nakita tatang. Nam-amok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta talaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga am-amaw? Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang at tulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak ama panmanggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ama pasamak kanya. Di mo ipilit, ti kayat mau. Di na ka palubusan. Nangrunak at saan mo pa'y nga am-amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay nagsang-sangit ka, Angie. Ay niya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantata. Bagita lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na ti bagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak kapalubusan ama panmangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapanijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't am-am mo. Wano kabagyam kumaijay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan mo maisagmak ka pa. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae am-amum lang iti social media? When Elmer, patsyak na singpad day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kankwana. Angie, awan pa nagtalag ko kenkwana. Saan mo pa yung am-amu day siya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi ti bagpaganagan ka. Anya ta mo? Amangan mat no alilawan na kalaang. Apay nga min akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat Kayat naklangarudan na tulungan, ngam didak pa'y matamo a suportara. Agpapada kayo amin. Di ta ka manlangan. Agsinatan, Elmer! Angie! Mabit lang! Angie! When manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kayat ko ti umay dita syudad. Kayat ko nga mintimanggad. Agpaiso, Angie. Ngam, kasanon ti pamilyam. Di matsanda kayat nga umay ka ditoy? Siyak ti masurot manang. Talaga nga min akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papaniti dayta. Ado ti mabalin ko pangisarkan ka ditoy? Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga Rod. Okay, Angie. Ipasigurado ken ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga Rod no kasta manang. Sige nga Rod. Urayan ka dito'y lugar mi. Isaganak amin nagiti usar ko. Sukunan na kanon ni manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo adya anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang mau. Pang-asiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama anak ko. Amagan dumay sagmak ka. Palubusan dak manuno saan? Sumurot ak ka ni manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Angie. Pasensya kayong tatang.
Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidek ti kastoy. Baybay andak ko man tatang. Gaw atek ti diyo maipaay nga anapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pagpabasuran. No adasaan na sayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarikday tatang. Nanang. Manang Leslie. Agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsyami. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariakan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isara ka adagos iti trabaho intundi ka. Ikarikday tamanang. Kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay, huwag nga ron, Barok. Talagaan natangkad ti ulo day jay nga anak ko. Sapay la kumaa. Tawan to ti pagbabawian na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko nga na nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang kami. Hala, idaw-dawat tayo latan. Asapay la kumaa. Tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Kaure kasya na kiwinaswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim man ang Leslie. Palupusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong titoy. Jakon ka bang landang iti papaaramid mo kanyag. Sana malit adakkel matanti kwartaan na alam babain kanyag. Ang papamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimag ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idin ta saan lang aruda na kabaglandag iti dadakkel mo ngay paayday ta? Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan ka at trabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Ha! Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngayon may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas taon na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Ay, kas dapat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak la kong mamakidamag. May papankin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Ay, nasaan pa'y nga ron, Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko ti mapanidya na. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa oras siya. Madanagan na para kang kuha na. Tano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga ron ti kunak, Barok. Ang kasano. Awan am-am mo tayo injay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga ron ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang ama sa pulan ti anak ko, Barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak kaagapukan ko, na. Ipatas ko lang sa pulan nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam, Elmar. Agyaman ak kapo iti panagisakit mulat taken ni Angie nga uray pinasakitan na ka.
Sapay la ko mga rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y lang tar-aramidam, Angie. Inkagsalan ang. Ururayan da kan dagiti customer. Mga si Manang Leslie, tiyak kayat ti agsala. Tiyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga rod kaya tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangaasim, tiyakon kayat ti kastoy. Marigrigatan akon, nababanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay lang ko ba? Tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw. Amangan no makamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko ti makasubli ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Talaga nga inkarkarar ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, umay ka. Umanautan iti dahito ang lugar. Ay, una yan ti kastoy ang nagbambanagam andi anak ko. Yan. Pakawanandak na nga. Tatang, basol kumatlang ti kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy ti kinatangkan ti ulo. Kan gapoy ti ayat ko amang gunod, iti harapap ko ang pumaknang. Ay, laitan ti bagbagamay kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsaya at ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naibaglakit din. Tanatiliwan da ijay ababae kan dagiti kakadwana. Agyaman tayo kan ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakbaya. Awanan namnamak, nanang, tatang. Anak, Bala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulonggan ka. husto ti inam anak kau. Manglipat kan, kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, tayo tunserag, may tuloy maun ti panagadal mau. Adan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbabawi ak, gapoy ti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pa sa magkanyak ti kastoy. No naguray ak kumay ti umno panawan. Oh, kanya tararamidang dito talon, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito'y pakitaltalonam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na, ta sinapol na. Kat nakalapsutak itikas jay pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di akong daway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kung to kano ti agadal kung nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Agda kami amang ipatpatagyan ka. Agyaman na. Gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasi tinarabig mo, napatagkalat ta kanya. Isa pa karagsakat launay, numatunoy mo dagiti arapahag mo. Agyaman ak unay, Elmer.
biyag ti tao. No kasta, talaga baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan fa, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayak nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. Ang aramidag ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko ken kaden fa. Agyamanak, kat ikarit na ayatan ka karayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka. Ha? Wendan fa, di kan to plus pa ayen, itanyaman na kitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamak. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasarita ti cellphone mo? Ti ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo ti social media. Owen, mama? Dan, kita mantaladawan na iha. Mabit na ang mama ah. Oh, ato'y mano? Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudid na. Agam, apayakas lang naka-lipstick man. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpudaw. Wen no, dadara na foreigner. Diyak lang mo, mama. Nagkita kayo ni ti personal? Ang mga no itiladawan lang mat anapo daw iha. Nagkita kami, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakat, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananad ka lang. Amo matidakas kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyo. Di ka basta agtalakad agos. Wen, mama. Manya trabaho na. Ko construction worker, mama. Anya? Uray sa nabaknang ni Bogart, mama. Ay, ayatak ta. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulat ta. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo baknang sana nagbaligi, mama. Sige, makamu ka iha. Decision mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen, mama. Katagyaman na kiti pang magbagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka di tagkita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam ha. Ada kami dito plaza ita. Sige, sige. Sa di mo ti pagkitaan ta. Agrupo ato kadagosin. Siga, no, ada mong amayat na pagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito plaza. Kat, kasano nga rod? Agsinatapay lang nga rod dito ha? Agkita tanto manan, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga ha? Sige, mapanaw. Ada problema, Mercy, honey. Anya day tahani. Masakit nga min ninanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwarta mi apagpadoktor na. Anya? Apay. Anyat sakit na. Ado, honey, agtuduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalom na. Anya? Apay. Manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagngina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos. Sige, sige.
tamang tedak iti pagpa-check up ni nanam mo, honey. Ha? Mababay na ko na yun kan kahani. Kanaay na kumatangit ka ni kwarta. Ngam siya. Awan pa'y maititid ko ken ka. Nakurapayak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para kan para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti dayta agalad mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo't, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan tekasan no. Nudyak mapatkan di kayat mo. Sina anak mo to dagos. Unay ka na ya. My love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan ang dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Iso pa nga asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kinipaay ko amin ang pagayatang. Di ka matalagan. Di ka matusanan. Tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukir na pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnan nayon. Aramida amin ang pagayatam, Denver. Manong, delikado ter aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Kan maysa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya siya ti kastangar aramida, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpot. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamangan no anya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot ngay ayat taglaunin ni Denver. Ngumapay akasta ka. No talaga matlaan na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin na pagragsaka. Nga uray maditar aramida, Manong. Basta aramidap ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakaasyak, Manong. Kukwarta am laeng gapoy ti day siya lalaki. Basta gulimag ka. Padasam tagidanon ka ni Mercy. Tadagas ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan. No traiduran na Aiza. Kasapulak ti kwarta, Bogi. Ang tagatanga. Ha? Sapay basi ti customer ko itay? Basi ti kita, Denver. Agdiskital ka. Nalaing ka ba't agdiskital saan? O sige. Tama pa na kidya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka, tuwing ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka, Denver. Di ka mabalin na paayin. Agyaman ak, Bogi. Basta di nak isuksukat, Well, promise. 10,000 man ang tika sa pulag, Bogi. Ngano malayo nam. May mayat manan. Apay nga itaka lang, may. Or-urayin da ka di na minsan nga aldaw ngam awan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ako iti napalpalabas ng aldaw. Agparigat ngamin ti signal, iyayan mi. Ay, kasta ka di. Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy. Awan nga ron. Naibos pa yung ti kananda. Awan mo't maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya man ti inam? Naipa-doktor mo wan? Juan Mercy, kat nagaduman ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagnina mo ti agas na. Ay, nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko, kanan dagiti tarakin ko baboy, awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagas min. Ala. Bayam. Tamang tedak to iti kwartam. Tapnusan kan nga kaburido. Agyaman ng Mercy. Talaga naggastak. Takas ka ti nagbali na nobyak. Mabitang nga rod.
Taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha Mercy, agbiag matla ko man madamdama. Tawan ka duwan ni nanang ko balay. Anya? Ala, kunak man naumyan ka. Pasensya ka na talaga Mercy. Madanagan na kami noon ka duwa ti ina. Amo mo nga darikrik na anak. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid ija balayo. Usaran tan tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. At damapag na. Sana makadalang tilugan. Anya? Nasurok adwa oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan tayo tilugan mo. Ang mga nutakawan da. Adayo ti mapag na Mercy. Kasta karigat ti kalsada ija lugar yo, Bogart. Wen, bambantay kami ni Ije lugar mi. Motor lang ti makadaan ni Ije balay mi. Manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yo. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papan mo ijay ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita. Marabyan ka ha. Sabay ko nam. Adayo ti mapagna. Sana bali Gumatahak to ni ti flashlight. Ala-ala. Sa paeng tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalilani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga rod. Agmerienda ka pa Sakan to agawid. Sige. Tagpaisagana at iti merienda. Manong, imawag na tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta manen ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamnamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang manong. Manipod dimtang da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang matisweldo kiti pagtrab-trabaho ka sales girl. Kaasimot na kiti dadakkel ta. Awan kwarta kaysa. Pangikik ka iti masapsapulam iti parlo na pagtrab-trabaho Ni kadilatan Denver ti subsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, aysa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusarak iti kwarta. Tapagbampanukat day jay. Manong, Manlakibiyang kalaunay. No kasta kamat laeng, umanaw kan diti dagus ko. Sumambol kan iti sa bali apagabangam. basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron, di kagpakalaing aysa. Di nakpakibiyangan ni Tar-Aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nawatam? Bogi, umutang kay ti kwarta kina Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Anya kumaan negosyo. Agi patakder tayo ti minimart. Ijay lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makunapag sa pulan ta. Narigat pot no kanayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangan. Oray, 200k pa lang. Tanayunam tumanan no agkurang. Nagdakil agad ta, Denver. Oray at utang mat. Oray bayadan tanto mat lang. Nadan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakder ti pakanan ti abay na. Denver. At pakaasi ka kini Mercy. Di bali, tabayatan tanto. Sige padasik no da maipautang na. At nakabakbak lang dahi dya babae. Basta lalay naman. Tapno makautang ka, bogi. Nagdakkel agad ti utangan, Bogart. Apay, pangusaram iti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. Kung saan ang maopera ti inak. Ang mga nung ipatay ng dayjay. Anyat mo operakan ko na. Kidney kandalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pang-asing ko ma. Uray inutot to bayadan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay,
Sige, sige, sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh! Talaga naglaing ka, Pogi. I love you. Oh, Denver. I love you too. Oh, at ito sari mo. Komisyon mo ay mutang. Ha? Kat kasano? Rugyamon tagparami di plano? Well, iso gagawid aki siya lugar me. Nukayat mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Well, agbiyahe tayong tong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto yung terminal tibos yung ton parbangon. O sige, Denver. Kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar yun. Ay, sang! Ni, apay ngagsangsangit ka si Mang Manong. Denver, inururay ko dyan terminal. Gimjak na oray. Inalilaw nagtuwanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Aniya? Sabay nala na ti kwarta ngayon utang me. Dakkalagatatay dyan. Kasano nga ro daytan? Ay, diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyong iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadwa rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha? Awan mat, mama. Iso ang mas daawat mo, apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambush alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabitla ang taipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Ato tinagbasulat kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Kan, apay nga itakala nagpakita kanya. Gapo ka, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapo iti inaramid ko. Inaramid mo nga? Sakbay ang ibaga. At dapat ipudmakin ka. May papaniti kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakan ka pudpud no alalaki. Ngam kinapudno na. May sag abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Inaramat ka lang. Para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Tapada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagag iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman at lagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulang. At pagbababuyak, dayta. Isa nga imayang. Kat di na utang ko ang kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta yung inuta ka bayadan. Bayadam itan tinalalam ak kwarta kanyak, Bogart. Tanod di ka ag bayad. Paibalod ka! Anya! Manong, okay ka kadilaang dito pagbaludan. Sa anak ng okay dito eh. Yung ano sa kon. Tapno may kaharap tinagbasulag. Maasyaanakan ka, Manong. Ngam, awan mo't maramida. Awan amo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basur ko matlaing. Nuapay kas iti nagtumpalak, Aiza.
Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan man ang mga ayat kanya. Kat naramid ko tinangloko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko ken ayan. Daytoyen ti ibagbagakan ka iti mano. Di naktumot ngamin dinangag. Wala hading. Sorry ha. Nguyak dimngagkan ka iti. Pagbabawi nalpasan ti amin. Isang anong tagtali na editi pagbalutan. Taapitag ti bunga ti aramid ko. Ading ko.